បាទពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកលេងសមុទ្រនៅអូឈើទាលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025រួចពីខ្ញុំហើយគឺដើរលេងកាលនៅផ្ទះនោះយើងអត់មានអីជិះដើរលេងអញ្ចឹងខ្ញុំហើយមានតែដើរលេងជាមួយមេហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់នៅផ្ទះនៅតែផ្ទះទេអត់មានអីជិះយើងអត់មានម៉ូតូអត់មានឡានដូចគេចឹងហើយពេលមកធ្វើការវិញមេគាត់ជូនដើរលេងបាទថ្ងៃនេះឆ្លៀតបន្តិចនាំមួយមកលេងសមុទ្រលេងហ្នឹងណាឆ្លៀតពីការងារមួយព្រឹកហើយក៏យើងធ្វើដំណើរទៅវិញទៅកោះកុងដំណើរយើងឆ្ពោះទៅកោះកុងហើយអាចជាទៅដល់ថ្មដាពោធិ៍សាត់ព្រៃវែងពោធិ៍សាត់វាលវែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរជុំវិញតែម្ដងហើយក៏ថ្ងៃនេះគឺឆ្លៀតឱកាសតិចមកលេងទឹកសមុទ្រមកមើលទឹកសមុទ្រមកមើលអាគារខ្ពស់នៅអូឈើទាលយើងនេះខានមកប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំដែរហើយមើលទៅរៀងប្លែកហើយខែនេះគឺខែវស្សាផងទឹករលកធំមែនតើហើយយើងក៏អត់ហ៊ានចុះទៅខាងក្នុងលេងដែរព្រោះទឹករលកធំมันអាចចូលទៅបានទេបានតែលេងនេះខាងជាមួយក្មួយតាមឆ្នេរខ្សាច់អត់ចូលទៅខាងនេះទេអត់ចូលទៅខាងក្រោមចុះថាខាងក្នុងអីខ្លាំងពេកទេគឺនេះរលកធំមែនតើមកបន្តហើយថ្ងៃនេះក៏ឃើញមានទូក2-3ទូកចុះទៅនេសាទដែរទូកបក់រវិចទឹកខ្លាំងមែនតើយើងមិនអាចចុះទៅបានទេសមុទ្រគួចបងប្អូនយើងគាត់ដែលមកលេងកំសាន្តនោះគឺនៅចិត្តដើមឈើចាំស្នែគួចពួកគាត់ទៅមកនេះទៅហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ជីវិតដែរហើយខ្ញុំចូលរួមសោកស្ដាយមែនតើចូលរួមសោកស្ដាយយើងមើលមិនឃើញឡើយហើយនេះបងប្អូនគឺយើងលេងតែនៅខាងឆ្នេរទេមិនអាចចុះទៅខាងក្រោមបានទេវាទឹករលកធំពេកអាចនាំយើងទៅបានហើយយើងអត់មានជំហរអត់មានអីនេះហ៎ហើយកាលពីមុនមកគេដាក់អាពងហ៎កាលខែវស្សាគេដាក់ពងណាតែពេលអាចជាទឹករលកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅពងវាទប់អត់ជាប់អញ្ចឹងអាចជាវាបាត់កាលពីខែវស្សាខែប្រាំងនោះឃើញពងមានប្រហែលជា5ម៉ែត្រជិត10ម៉ែត្រដែរទៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងចុះទៅលេងទៅមានពងហ្នឹងគឺកាន់សម្រាប់កាន់តែខែវស្សានេះគឺពងវាអាចរសាត់អណ្ដែតមកខាងឆ្នេរវិញដោយសារទឹករលកខ្លាំងមែនតើបាទហើយនេះគឺជាឆ្នេរអូឈើទាលនៅចិត្តនេះតុយនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចិត្តតុយនេះនៅអាគារនោះអាគារពីចិត្តសមុទ្រនៅចិត្តសមុទ្របាទហើយនេះមួយគាត់លេងកំសាន្តជាមួយបងប្អូនក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បាទមានអីទេគឺអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលបានជួបជុំបងប្អូនហើយ
một năm pi năm mà lên mà đón mà lên sầm một mà đón à ở nè cọc cho sầu pe và có mọi cọc cho tao hàng nông trâu pe lại tao sầm một ô cho tao pram này non và bạc ngày trai bạc ngày trai hỏi một ni mình tích mây lòng u ập tại nơi khang trong lúc ngồi ngất sơn chân tại kháng đấy cứ bạc ngày chỉ mới tích tiết bằng ôn nụ nâu ở trong trường mê vô cứ lòng mau ngồi ngất trong quanh tư mới con lên khơi nhá ba mới con lên khơi nhá nơi ô sẽ tê dân đi hắn ủng mới con lên khơi nhá con rong con sẵn xa ấy cứ mơ lên khơi nhá mây liêng nó kháng đồ cũng may mong quân nó cái nè tại kháng đi riêng bạc ngày trai anh chăm mơ tí tiết ai chỉ rộp cho lan với nhá cũng may mong quân nó nè rộp cho lan với nhá rồi để xa mệt bìa là ngất sơn chân nơi khăn trong nút cho mơ mình tích tiết cũng mang ngon nè ấy môi cầm phong ta sập bay đi đây men tên còn trong mà lên tất nơi sầm mật dân đi còn cho tao ngay pe phụ man ơi ai phụ man sai ê còn trong tao ngay pe làm môi còn ai cho tao ngay pe lang mà lên tịch bình ấy hai màu một dấu miền Prep Charan miền Tén nè ta phô mạ khla cái đó bằng on chỉ đơn môi và lên tất sầm mất tụi này rồi trong này cứ cho mơ sai prap này nó mà ngật ai cũng mai mô nào nè ngật sơn chân ngật khăn mền tên dạ được cho mà anh đâu kia cua mền tên